Čovječe, slaba mi je baterija, ono. Zašto? Uvijek može gore, eto. Uvijek može gore. Novi dan, nova matura, puno početaka, samo jedan kraj. Sve se vrti u krug, sve je samo igra, živim daleko od straha. Pada je temperatura na 13 stupnjeva. Svaki dan se živi, sloboda je moj glavni osjećaj. A na zemlji zemljani raj, kroz dolinu suza vozimo se mirni ti i ja. Gospođo stara, puno ti hvala. Valjda sam punjenjem ovih mobitela i svega ispraznio bateriju, čovječe. A treba mi više nego ikada. A jebate, sad imam i problem baterija. Shit. Ej ljudi, pozdrav za sve vas i dobrodošli u drugi dio videa Velika avantura u malom andaluzijskom selu Gor. Drugi je dan koji provodimo u ovome malome seocu dok pokušamo riješiti problem gubitka tekućine za hlađenje, uzrokovane neadekvatnom brtvom. A za bolji uvid situacije savjetujem vam da pogledate prethodni video. No ukratko, dok čekam naručenu brtvu, tražim alat i mjesto za njenu instalaciju. Evo malo novosti. Znači, ova gospoda, oni tek dobivaju komad u petak. Danas je utorak. Oni tek dobivaju komad u petak, znači španjolske firme, legende. Oni ga tek dobivaju u petak. Sramota, teška sramota. Na pogled ću sada naručim od Honda originalni komad, mislim njihovi originalni. Ali vidimo za koliko dana će mi Honda to poslati, mislim, sramota ono. Evo, treći dan da sam tu, zovu me iz dućana, kažu da je stiglo, čudi me, ali može biti jer preko Honda ide jako brzo. Ona španjolska firma, oni tek dobivaju brtve u petak, danas je srijeda. Srećom, trebao sam odmah od početka sa Hondom doći u kontakt, to je to, znači jedan dan, manje od 24 sata je Hondi trebalo da mi dobavi komad. Znači ovaj je gospodin u ovaj dućan donio komad koji trebamo u manje od 24 sata od Honde. Sad ću pokušati doći u kontakt sa ovom španjolskom firmom da mi vrate novce, ono, jer likovi su besmisleni, ono. Znači u nedjelju sam naručio, u ponedjeljak su potvrdili i oni ne dobijaju do petka komad. Smiješno. Grafiter i dalje piči. Fotorealizam raste lagano. I evo ih, dvije brtvice, pazite vi koje su to male brtve, ja zbog toga tu stojim danima nepokretan. Ali dobro, Honda je to riješila u manje od 24 sata. Španjolska firma koju ne želim ni imenovati bi tek dobile, oni bi dobili brtve u petak i najvjerojatnije bi meni stigle u sljedeći ponedjeljak. Sramota. Eto, to vam je jedina loša strana Španjolska. Burokracija i poslovi idu jako sporo, jako sporo. Hrana odlična, klima odlična, ljudi su jako dobri.
ali biznis i burokracija strahota. Ayuntamiento, ili ti ga gradonačelništvo. Ovdje je kao gradonačelništvo, tu su mi rekli da dođem pitat za alat, za možda neki prostor, pa ću sad probat pitat tu. Y me he acordado de que tú que tienes herramientas de todas, pues si se puede pasar por tu casa y... Estoy moviendo el vino ahora mismo, que estoy aquí liado, pero que... Vale, la pieza no la he recibido todavía. La he recibido. Justo hoy me ha llamado tu hermana, me ha dicho. Pues ha recibido la pieza, pues entonces le digo que se pase por ahí por tu casa y por lo menos ya... perfecto, habla ahí, genial. Pues mira, y va a llegar un momento, está revolviendo el vino, es que hace vino casero muy bueno. Ah, muy bien, mira. Vino del país, así que... Habrá que probar eso, ¿no? Ahora no está aún. No me lo vayas a emborrachar, ¿vale? Que ponga la pieza al revés. Vale. Pues, aquí estoy yo en lo del vino. Está ahí en tu cochera, ¿vale? Estupendo. Pues mira, como yo tengo que bajar a la residencia, ¿vale? Pues ya lo acompaño para allá, ¿vale? Venga. Hagamos en eso, venga. Hasta luego. Pues genial. Evo, gospodin gradonačelnik, komu je to nombre? Jose. Gospodin gradonačelnik Jose je zvao jednog gospodina iz sela koji ima radionicu, navodno, pa ćemo sad ići kod njega. Super, evo. Evo, dali su nam kontakt. Prvo su zvali radnike, radnu brigadu gradonačelništva. Svi su na terenu, imaju 2 vozila, 2 brigade, zapravo 2 ekipe u toj brigadi. Svi su na terenu i onda su mi dali kontakt nekog gospodina. Sad ćemo ići kod njega doma, lik baš nešto miješa, neko vino, ovo ono, pokušat ćemo doći pa vidjeti da li nam on može pomoći. Ne treba nam neki posebni alat, jedino što je motor natovaren i to je to. Sad ćemo vidjeti da li možemo riješiti ovo danas, vrati se u planinu, skupi šator i već danas nastavi dalje. Relativno je rano. Kad bi uspio to srediti za sat, 2, to bi bilo kumača guza. A još jednu stvar, gradonačelnik mi je objasnio da je bio u Hrvatskoj, trči po planinama, ne znam kako se to zove, ja sam rekao maraton, možda nije maraton. Bio je gore na Klisu, u Trogiru, na Plitvičkom jezerima i onda se bio spustio u Crnu Goru i Albaniju. Lik je cool, ono. Baš je bilo ugodno priča s njim. Skupimo motor, uzmem stvari i idemo vidjeti ili možemo naći ovog gospodina da kod njega sredimo staru gospođu. Da riješimo problem gubljenja tekućine za hlađenje. Kome je to nombre? Rafael mi je pomogao da se snađemo ovdje, osim što mi je pravio kavu i hranu. Punili smo tu telefon i preko njega smo došli u kontakt sa gradonačelništvom. Bueno, gracias Rafael. Te he hecho una mano, ¿va? ¿Me cobras ya que estoy? Mislim da ova tekućina tu moja, što nije dobro. Nije nimalo dobro. Idemo kod gospodina Antonija. Hola. Señor Antonio, ¿vive aquí? Sí. Le hemos llamado desde ayuntamiento antes con el alcalde. Sí, sí. He hablado con usted entonces. Ovo je gospodin Antonio, a stara gospođa je tu. Još jedan Antonio je tamo. ¿Cómo era tu nombre? El Antonio Alejandro. Fíjate tú. Buen vino. Mira, pijemo malo vina ovdje. Vino tinto, pero ahora va a probar rosado. Rosado, bueno. mira. ¿Cómo se llama esa salchicha? Butifarra. Ah, butifarra, ya Es está. que No tiene... este de aquí es de este año. Este vino, sí. Que lo y está se madura así con... No, porque está ahora fermentando. Ah, se está... Vale, vale, es por hacer, no está hecho. Estos ya son de otro año que va a embotellarse. Aquí tenemos guía turístico y todo, tío, Mira, impresionante. 21, 23, 19, 18.
Y lo que estáis bebiendo ahora es... Ahora es tinto. Tinto. Del año pasado. ¿Y qué tal? ¿Está bueno? Muy bueno. Está muy bueno. Con poquita así, muy bueno. Sí. Bueno, ahora habrá que probarlo. Salado prueba y coge una tapilla. Que pica un poco. Esta pica? Pica un poquillo, pero está bueno. Kaže da je malo pikantna ova kobasica, zove se butifara, to je klasična španjolska kobasica koju se uglavnom na svim stranama može naći. I to je to, probat ćemo malo. I onaj drugi gospodin Antonio mi je rekao da ima negdje kao radionicu, pa će me tamo odvesti. Pa ću možda valjda na miru moći raditi na motoru. Evo ga, prije rada treba malo zalit vino. Si esa junta se ha jodido, que es una tórica, es nomás que quitar la goma y poner otra. Sí. Que nada, que eso son 50 céntimos. Sí, sí. Pero hay que ponerla. Eso es. No, el curro es, tengo que quitar el depósito, lo que he dicho, el filtro de aire en la caja de aire tiene su faena y luego, miren, aquí está. ¿Esto qué es? Esto es tocino curado. Tocino curado, to bi bilo como panceta, nešto kao slanina, pardon. Está muy rico. Ajá. ¿Y dónde vienes? De Barcelona. Sí. Eso es vivir, lo que dicen, ¿no? Esa es la vida. Qué salado, ¿no? El tocino. Sí, pero es que es así. Ah, sí. Se cura asado, ¿no? Muy bueno, ¿eh? Yo quiero probar el picante a Prueba la buti. ¿Se puede, jefe? Butifara. ¿Puedo coger así? Sí, coge. Voy a hacer una guía gastronómica directamente en lugar de viajes. I ovo je tinto, znači slanina, s razlogom se zove slanina jer je jako slana. Ova druga butifara je odlična, malo pikantna. Ono rozado vino što sam pio prije bilo ok. Imamo ovo i poslije ima neki likor od oraha. To me zanima, to me baš dobro zanima. Da vam budem iskren, likor je bio bolji i od rozada i od tinto. Ali ne možemo cijeli dan piti jest, došli smo tu popraviti motor. Gostoljubivi i velikodušni gospodin Antonio je rekao da ga slijedi. I evo ga ljudi, piće on s biciklom, a ja lagano za njim do njegove radionice. Oh, mamita. Joder. No un tractor, tienes... Madre mía, el taller, impresionante. El Antonio no parecía, pero lo tiene todo. Evo, ovo se koristi za koridu dječju. Znači ima kotač, oni voze to i onda kao djeca izbjegavaju bika, ono. Ipak smo mi u Donjoj Španjolskoj, ovdje i dalje korida dio kulture, uvijek će i biti, pretpostavljam. Za razliku od Katalonije gdje su to zabranili. Ali dobro. Antonio, tu ima i motora, i mašina, nema čega nema. Glavno da ima alata. Da vam ne snimam sve, a u radionici smo, znači moram skinuti rezervoar, kutiju za filter za zrak i onda zamijeniti brtve. Morao sam skinuti rezervne kotače, morat ću i ovo skinuti sad, ovaj izum koji sam napravio da mi ne vibrira. Aktualiziram vas, nadam se neće ništa puknuti u procesu. Znate, stari motori, nešto idete popraviti, pa više pokvarite nego što popravite, ali dobro. Radionica, nema čega nema, neće mi ništa faliti. Ima Antonio čak i tekućinu za hlađenje. Vidimo kako će se odužiti čovjeku. Dame i gospodo, brtva koju smo mi stavili, koja nije, ide na ovaj dio. Da. Ok, prvu smo zamijenili jako lagano. Ovu sam morao skinuti plastiku koja već i počne biti trošna na ovome cilindru, ovdje je karburator, oprostite, i pristup je tu dole.
Pokušat ću izvaditi sve iz komada da ne moram sad ovo ovdje ošarafljivati. Nadam se da ću moći. Bilo bi idealno da mogu samo ovako iščupat. Probat ću, ako ništa. Ok, spojeno, promijenjene obidve brtve. Bio sam sumnio kako idu okrenute te brtve. Morao sam gledat manual kako se to radi. Mislim da sam im dobro stavio. Sad treba napuniti kućinu za hlađenje i izmontirati sve nazad. To bi bilo to. Mrzim ovo rješenje gdje je radijator, ulaz za radijator, mrzim ono. Znači, nepraktično, skroz ova plastika samo smeta, ali dobro, snaću se. Kutija za filter za zrak je vraćena. Sad treba vratiti depozit, spojiti ove overflowe i benzin. I to bi bilo to. I onda nadajmo se da je sve dobro napravljeno. Nadajmo se da je to. Da je problem riješen. Ako nije, tražit ćemo ga ponovno. Evo nas gospodin Antonio. Hvala. Ya está. Me voy al bareto. Cualquier cosa te aviso, tengo tu número y te envío alguna foto para que veas por dónde ando. Si no te molesto. No. ¿Sí? Sí. Hecho. Pues gracias. Venga, buen viaje. Eso espero. Evo, upoznao sam ova dva umjetnika koji su crtali grafit. Sad ću vam ih predstaviti. Čisto tako da vidite kako se zovu. I da nam objasnim par riječi o ovome poslu. A ver, si os podéis presentar. ¿Cómo era tu nombre? David y... Yo soy Juanma. Juanma, da. David i Juanma su crtali ovaj grafik 3 días, no? 3 días y medio. 3 dana, 3,5 dana već crtaju i skoro je pri kraju. Bueno, David, ¿de dónde me decías? Somos de Guadix los dos. ¿Eso dónde queda? I da, kao što sam govorio na početku, oni jesu ipak lokalni umjetnici, bila mi je čast popričati s njima, znaju se još dok su bili djeca, skupa su odrasli kao ljudi i kao umjetnici. Sve najbolje im želim, stvarno su odlični. A ja sam na kraju odlučio provesti moju zadnju noć u ovoj šumi, pa sutra nastaviti. Pa idemo, ovo nam je mjesto bilo dom. 4 noći. 4 noći. Ništa, hvala mjestu. I vrijeme je da se krene dalje. Ka jugu. Da vidimo kakvi će još stvari biti po putu. Ko zna. Svašta je moguće, ljudi. Nadajmo se da neće biti nekih kvarova ozbiljnih. Zatvoreno sve. Zatvoreno. Ovdje diram gumu, to mi nije drago kad zamotam puni, ali dobro, u vožnji ne diram obično nikad tako puni. Bueno, que le vaya bien. Sí, arreglado ayer. Evo ga, ljudi. Grad Gor. Napravit ćemo zadnju snimku. Evo zvone i zvona, taman. Napravit ćemo snimku dronom odavde. I idemo dalje. Stigao sam ovdje u nedjelju, a otišao u četvrtak. Svašta sam proživio ovih nekoliko dana. Gradić je bio velikodušan prema meni i njegovi ljudi su učinili da se osjećam dobro u svakom momentu. Kao i uvijek želim reći riječi zahvalnosti prirodi, mjestu kojem sam odabrao za bazu, osobama koji su mi na jedan ili drugi način odlučile pomoći i izaći u susret. Još samo da vam kažem da ova nevjerojatna avantura tek počinje. I zato lajkajte, šerajte i razglasite. I vidimo se u sljedećoj epizodi ovog nevjerojatnog serijala zvanog Motorom u Mauritaniju. Pozdrav!